Ütü kihiyata üsüyabarın den övgülerbit olus bergen etilaktır. Бүгүнгү семелке күннә сыла састы күн, bir ütü күнігер білеге уғастыр, үтіктір келебет, рысықсыр верағайтын түйгіна, Россия журналистарын союзын чебене, сықа асысыр культуратын ütülä қолайды. Советский Союз героя Николай Кондуков атынан онна республика журналистерин кыл көмүс берүү премиялерин лауреата намулугун тастак нелеген ытык келеді. Крайы вердәчи Иннокентий Захарович Кривошапкин бүгүн мусустар 12 килигер 15 сағын тампачы толла. Күндүтүк саныр үйге келүүдігер Иннокентий Захаровичка әйеген 15 сағын тампачы толлукунан Николай Михайлович Рыкунов атынан Кен библиотека коллективин адыптан үтейтек истеңнен ағаддырылы. Иннокентий Захарович 1936 сыллаққа мусустар 12 кинигер Юрий Гагарин анбастан космосқа көтен тақсын сүрбе 5 сылынына Горнай районугар 1935 сыллаққа дері нам районын территориятеті күн сирин көрбіті. Кеша сәрі кемін тілесерін оғыты болан кыра әрдіғаттан жонугар көміліхін илейлөтін әтінен қанынан білбіті. 1945 сыллаққа 9 сағығар бастықы атамайға ұлу сығы үйерені кейлер. Ағата Захар Кривошапкин түріт тастақ Кривошапкиннар қалың аймақтарын үтчата бет. Иеті ұлу сығыттан 2 көстіғ алас теңсер олықтағы, онан Кривошапкиннар аласқа олық сөйліктар. Начальный осколаны тастаққа білгі түрөбіт әжейгер оларын бітерен баран, нам орто скола тегер кейлен сетігелақтік өрінен 1955 сыллаққа саңа ағыллывыт Сақа государственный университетігер физика-математический факультетігер өріне кейлері. Иннокентий олыққа активный позициялақ болан, университет общественный олығыр активнайдық кыттар, онна университетка өріне сылжан Жакускай куарат сүрбалтыс нөмірдәқ осколатығар кейхетін үтчаттарға физика предметін өретері бит. Иннокентий Захарович 1959 сыллаққа өріған бітерін қатырық орто сколатығар физика учуталынан үлетін сағалыр. Манна үлелер кемнерігер оғылары кытта түргенlik вебсайт тылы бұлан оғылар кені тұла мұсталлара. Физика урогун олус интерегіне бізгідіра, онна бәртәқай үнкүйхет, гимнаст, волейболист болан оғыларға секциялары бұқырымнерге ұйтара. Жөні түмер, жөні кітті түргенlik вебсайтылы бұларын районнаға салалта бәлеті көрін нам райкомолугар 1961 сыллаққа ұңыр бұттара. Онна сотору райкомол бастықы секретарынан районнаға комсомол конференциятығар талбыттара. Бу үлаға 1964 сылға дері үлелен нам орто сколатығар физика предметін учутолынан директоры үйрақ чағығар онна ийтер үлаға солбуячынан үлеләбіті. Кені әдір үтчаты оғылары веретіге тоқ бар күйін білетін барытын берен сүрбәтчі сыл аныр. Онтон 1970 сылтан нам районын үйрақ отделын сәбедісенен 1975 сылға дері үлеләбіті. 1976 сылтан нам районын коммунистический партиятын райкомугар үлелі керері. Кені райкомуга пропаганда отделыгар үлелі сылжан парт кабинеті бірәдіктәбіті ол күртік бәйті түхер экран бар оңыр бұта. Пропагандистарға сотыры семинар оңыртырыры, онна диафилимларынан, слайдыларынан агитационный материаллары көддірілері. 1991 сыллаққа Коммунистический партия эстибитин кенне. Балаған ыйгар оройуанга сүйрен көтен телерадио студияны астаран, те улустарыгар бир бастығынан нам олықтақтыры оройуан сонунларын бәйлері көрір істен болбуттара. Маны тағынан Иннокентий Захарович намнағы крайы өретер музей директорынан, эппеттәқ үләхетінен, улустағы бетерәннер себеттерін председателінен тағарылақтық үлеләбіті. Иннокентий Захарович эдер үнер көлінағы анан, бұ түрәбіт өскәбіт дөйдутун, нам сирин ытык сирдерин, жылу жонларын, үйе саас тұқары үйетітен әлбәқ кенігені тағартарда.
Ол курдук 2-9 сыллаха улуспут кере белесиддерин билиннерин ытык сир ыралаах кере сиркескиллаах кен жоһун киниге тахсар. Иннокентий Захарович бирге вереммит үләнәхтәрен үләһет болуоттан 6-нчы сыл устатыгар арас кемнерге алтыспыт нам улуһун экономиката олого жаһага культурата сайдытыгар аты суола сурагарытыгар тус кылааттарын киллерсибит улус биллилээх сурах дьоннорун туһунан ыстатыяларын очеркаларын белетээһиннерин комуян киллербит намым дьону кинигете 2-17 сыллаакка 2-10 сыллаакка ааптар аахуонтан тахсасыл олорбут ологон үлетин биргал тыспыт вереммет үлелээбит дьонун сергетин сери суостаах сылларынаага оголор жылгаларын туһунан устаан ураннан комоой тылынан сиили сүрүйбүт ологом керчиктере кинигелерин дьонуга сергетиет таһаартарда. Иннокентий Захарович бу таһаартарбыт кинигелере кенчээри ыччаппыт төрдүлерин устарын билеллеригер аналлаахтар. Ону таһынан кинигелере аахпыт киһи саха дьонун ылынологон араас өрүттерин сиэрин туомун билеллеригер төһөйкүүс буолаллар. Маны таһынан Иннокентий Захарович улуухун историятын, биллер көстөр дьонун сергетин олохторун үлелерин веретен, чинчиен, үйетитен, үтүмен илбак кинигени хомуян таһаартарда. Угулуччулах государственный политический деятель Максим Кирович Омосов жоһун ологон үлетин кепсир буклеттар. 1995 сыллаакка угулуччулах государственный политический деятель Илья Егорович Винокуров төрөбүтэ 100 сылыгар кырдьык уонна карьера. 2006 сыллаакка Илья Егорович Винокуров төрөбүтэ 110 сылыгар анаммыт кохоннор, ырыалар, оскола оголорун өйттөн суруюлара, салаячылар ыстатыялары кирбит намнар ылжа туһунан комуруньюп. 2006-2016 сылларга выдающиеся люди Республики Сириянан тахсыбыт Илья Егорович ологон үлетин кепсир Илья Винокуров. Төрөбүт үскебит сирин үйгеннерге, олоққа болбут түгеннерге олоран, тастаақ нәлегин урукутун уанна чөлүгө түйерикемин туһунан кепсир тастаақпыт ақтылхана. 2010 сыллаакка Намский улус история, культура, фольклор. 2014 сыллаакка кең историялаах нам улуһун ленскен нехелек ширин отун, биллилээх үлэһит дьонун, терилтелерин ологон жаһаан туһунан дьон ахтыыларыттан, архив материалларыттан, документтардан тиһиллэн сурулубут нам. 2014 сыллаакка улуска здоровья харыстабыла сайдыытын туһунан кепсир от земства до наших дней. 2015 сыллаакка улуска үерактээһин түрүттэнитин сайдыытын кепсир светоч знаний Намской. 2016 сыллаакка православная церковь и школа Намского улуса Якутской области 19-х, начала 20-х веков. О юристах земли Намской вчера, сегодня, завтра. 2017 сыллаакка исторические личности Якутии, Мымах и его потомки, Намский улус в годы гражданской войны. Ага дойдуну көмүскүр улуканнаах сериге кыттыбыт, тыылга бээленин карыстамат үлелеринен аатырбыт бир дойдулаахтарбыт, албан аттарын үйетитиге анаммыт, меңе таас бочумнаах кинигелерин, уонна да атын кинигелери, хомуян оңорбута билеген жоммус сергебит үйретеллеригер, туханалларгар улакан көмө терек болалар. Күндү Иннокентий Захарович эн улуска түйөнү кескиллеат риячи быһытынан төрөбүт улуун чечири сайдарын туһугар тоох бар билигин көрүүгүн кыаккан жогоргун бүтүн олоккун анан келлең. Өрүтүн үле үйүнгө сылжар күндү кehibитигер бияка барбытыгар колобур болаган беги барайын ытыктыыбыт убастыыбыт кен туттабыт.